Izilo Mzansi 98.0 The difference. Magayi Bodi Jele. nezwe Yes. lonke isizwe kaphona Mageba uphefeni lo umbuso khoza ahlabelela ngaye Cele Dinuzulu Yes, Jele. namhlanje umhla ka16 kuMarch 2024 laphana kwaceza isilo Yes. umesuzulu kaZulu thini Yes. indlula mithi yamakhosi akwaZulu izulu elidumele ngahlumanga kwakhangela eMankengane Oh yes, yes. ne premier yakwaZulu Natal unkosikazi nomsadube Ncube Yes. khundulwa isilo Dinuzulu uphefeni ibutho lakhe so unduku zamabhunu namagaye ke bala emzini kaXulu bazokhuluma ngaye kuphefeni Yes. uthuba uhlumeze kakhulu ke uphefeni Cele Dinuzulu engenacala engenanqa namuntu isolo sakhe ukuthi uyise wedlule mangise sandwa Dinuzulu inkosi leyana engazange ukuthola ukuphumula ekubuseni kwayo ize yangena egodini ihlushwa amangisi I'm not a racist, I'm not a tribalist, but kunesilonda esenziwa amangisi kimi ngeSilo Dinuzulu right ithini into Isilo Cetshwayo ngo1868 sithole ingane kumamnguni okamsweli abantu babadideka la Cele Dinuzulu sizalwa unomvimbi wakwamnguni umsweli kwakuyigama likayise okamsweli kwaZulu umlobokazi ubizwa ngegama likayise noma kesemkhulu uma ubaba wakho ungumkhondo lezoba Okamkhonto. Yes. uma ubaba wakho umbulawo uzoba okambulawo uma ubaba wakho kungaluka uzoba okancaluka la ekhaya Yes. awubizwa ngegama indoda kwaZulu ibizwa ngani ibizwa ngebutho twa uda okusuthi yabona hawu uve yabo bese kuthiwa uve la kuphi bese kuthiwa uve lesokhambeni igama lomuzi uve yabona nayo yonke into Yes. yeah right noma ibuzwa ngani ngesibongo indoda ibizwa ngegama kwaZulu ibizwa ngebutho noma ngesibongo nisithakazela Magayi right Yes. azale uDinuzulu Cele uzalwa esimene sibi la Cele Cetshwayo sihlaselwa khona amangisi ngoba at the age of 11 iyalo impi yasesandlwana Cele Dinuzulu ngaleso sikhathi sikuphi sisondini at the age of 11 isilo sihlanganyelwa sishukuziswa amangisi Cele Cetshwayo yabo sathi uma sibanjwa engome emzini wambuyisa kashodo kasomfingwa nembuyisa sathi ngithathelela umaheyana mama ngosuthu Dinuzulu engikhuluma ngayo Yes. mama ngabulala uyasizila uqotha imbokode nesisekelo ufana endlovu emnyama sondini usilwa nonkunzi imbili enya kwangena etsheni enyasebhakanoma umgwazi kade nazinqapheli nganabadalo edinile inkono nezinga umzophuma ehlathini bawulabalabela itholo la kwamsweli elenyise ligoqile indaba engize ngimncane ngaze ngamdala ngayibona ngamehlo usifuba singungubele nyakana sabhobo umuntu wazizwe indaba makhipha imbila kulaleni isiqotsheni Mpangase waphuma kwandulu thena liphuma laphuma ngeni ngwazi zamadoda Twagijimani ngazo zonke izindlela niyobekela abalubelo abakwantina abakwavuma uthi Dinuzulu yenzile indaba ukwaze impi yema njengekhawe uThixo womsimiso
ukuhlasele ngamahashi ngemuzo bowe emahashini mathi ukuthela phuma ngesitaba zetabe imbili ihloba nezungeni phela umthashana ngikhuluma ngaye namhlanje wena wedlofa sekwabathatha ngampela bakhe kizo mama kuba la ngendlela oyisho ngayo Jele yes yeah ingaphakathi mina Sitikabikabi not episode manje sihlendo menzi mfoka Jele sithi Yasha Inqonqodwani emalawini nasike isilo ke ucetshwayo yes sesiyaboshwa sibanje emzulu wambuyisa la sicashe khona siphuma ngani esikhaleni lomzansi yeah sorry Jele yes esikhaleni Port Danford sashiya umyalelo woqala ukuthi yena mnyamana thatha inkatha kaZulu elawini elithilo ndini uyicine wayesethi umntwana mabhekeshiya wasegazini ngisiza uthatha maheyana Dinuzulu mamongo umgibeze ehashini uyomqashisa kukhundlase okwanqumayo unina kayiphepho ngoba uDinuzulu ngeke ngimshiye ngindabuko ngeke ngimshiye kuwena mnyamana yabo ngifuna umshiye endlini yasokhohla engaziki ukuthi uyidonsela amanzi ngomsele Dinuzulu uhambile silDinuzulu at the age of 11 uyohlala kuphi uyohlala kwayihlakaniphele yes umuzi lo okasojisa kaJama emsebe kwaNongoma uyibhebhe esabhanga noma lapho kunokhundlasi kunomuzi osenkungwini futhi khona lapha kwaMadlakazi uDinuzulu ayelokhu ehamba kuona right ucashisiwe la bese kusuka uMakhoba kaMaphitha nombhilingo kaTokotoko bagijima bayotshela undaba ukuthi hey ingane yenkosi laphana koMandlakazi yahlukumezwa isipheqe ithupha isengiyinkomo zawoMaphitha kuluma ngoDinuzulu njalo yes emnceneni bakhe yahloma impi uSuthu selelanda uDinuzulu kuphi koMandlakazi uyibhebhu wathi mina ngitshenwe ukuthi ngifukamele izinyane lenkosi ngitshenwe ukuthi umame okwanqumala ukhundlasi afukemele izinyane lenkosi nilanda ngaliphi na yalo impi yasemsebeni lapho uSuthu ulanda uDinuzulu uMandlakazi uthi ngeke never in 100 years simdedele hawu yalo impi yasemsebeni lapho yokuqala uDinuzulu into eyenzeka isilo Dinuzulu lo obungazwa namhlanje lapha kwaCeza isilo nomsadulo weqa kwaMandlakazi wayapi wayekushumayeleni kwaButhelezi nansi imbekamuzi umfula nanku umzo sokushumayeleni lapho ilapho ke afika thombela khona ngoba wathi yena umnyamana hayi cha lengane yangisinda ngibeka kuwe Ndabuko ngoba wena uNdabuko ezeyanga brother of King Cetshwayo umnawa wakho umbeka khona isilo uma sesibuya ngo1883 sibuye ekudingisweni kade sobonana noQueen and then kwaba nombungazo nayo yonke into kwase kuthiwa 21 July 1883 uyibhebhu esetshenziswa amangisi angithi impi yaseTshaneni eyenza uDinuzulu ukuthi abe isilo yalwa mhla ka5 kuJune 1884 right into enzeka ke hayibo nasi isilo sesilento le sikwazi uthangeni abawaMandlakazi uyibhebhu namangisi 21 July 1883 ushaya sonke isigodlo lecabinet yesilucetshwayo uyibhebhu
Peter sochisa kaJama esatshizwa amangisi njalo ukodide wasala lapho Mavumengwana wasala lapho Usayi wasala lapho Untshingwa wasala lapho Usekethwa wasala lapho Udikana kahlakanyana wasemambatheni ukhokho wami wasala lapho Usimuka naye wasemambatheni wasala lapho Undwande kwamdlaka wasala lapho bonke bebulawa kuyiphephu namangisi. Well, that's history. Isilo uCetshwayo sigibele ehashini sayemachubeni kwaShezu sikananda. Usikananda wasifukamela isilo wasithoba inxeba ngoba sasigazwe ethangeni lapho. Usikhulu kaNkovo wanquma lo wakwazi isilo wave nophambana ikhanda ngalelo la. Ngoba sathi isilo hawu ebuthweni kaHalijana kwasomfulo kwahlabisa. Halijana ngiyinkosi yakho na. Usungidumela ababutho zongikwazi. Hawu. Ladumela dlula. Isilo uCetshwayo sathi Ngibizeleni uMamonga. Sisho kudabula amanzi. Shiso kushingane, shiso ngidabuko, shiso kuyiwethu abafowabo. Sathi Isilo uCetshwayo Dinuzulu noma ngasekho mfana wami ngoba ngiyabona ukufa kuyangiqina ungamiyeki uyiphepho ungamiyeki uyiphepho usevene wasifaka leli bhodo leli walibonda washiya iphini phakathi. Well, there's a sad part of history eyenze into ithi uDinuzulu ekhothameni kayise mhla ka8 kuFebruary 1884 izwe ladunguzela kakhulu kwasuka umsushwana kaMfusi kaManyala Mdletshe wathi Dinuzulu ngoba yabona ukuthi yena uyibhebhu amangisi amnikeze upper hand afunela ubukhosi buphume egazini likaShaka umbumbusiza amaZulu biyekhohlwa kwaMandlakazi kusojisa kaJama hamba uye kubahlobo bakamkhulu wakho amabhunu asawothaka eVakasron akusize ekutheni ulwe namangisi noyibhebhu ngoba buyaphela inyanya bukhosi bakwaZulu umsushwana kaMfusi kaManyala Mdletshe lo bahamba umsushwana mabefika lapha namabhunu ke hayi avuma thena okay icondition yokuqala fanele simgcobe uDinuzulu njengenkosi kaZulu enzele bese so athi kuyibhebhu namangisi senza leyo nto on behalf of uDinuzulu because si defender in sovereignty yakhe right Isilo Dinuzulu sizalwe ngo1868 sagcotshwa mhla ka20 May 1884 esihluthe kwangena etsheni la ngizalwa khona mina na indawo yakwaZondo la nakho thina kwakhambi isihluthe sila Isilo sagcotshelwa khona 20 May 1884 gcotshwa amabhunu kwasekhokhaswa kwenziwa lento okuthiwa yini ngesizulu inguyazana wasukwa kwathiwa ke uyibhebhu namangisi batholaphi kwathiwa mnabaya ngale komkhuzi labakanise khona etshaneni Battle of etshaneni 5 June 1884 lapho amabhunu aye holwa uLucas May General Lucas May uLouis Botha General Louis Botha General Krog Nkosi Hlazana yikho nje kunekubo elithi sangena no bevula athi sinje usidedele singene kwanongoma
sangena ngemkhondo athi si wangena mama ngosuthu uside dele singene kwani athi zakhonkothi izinja hu athi sihli athi uside lelo ke lelo kuboke lapho ke ibhethe ofitshaneni 5 June 1884 uMandlakazi namangisi they were defeated behlu uDinuzulu wabusa njengesilo sikaZulu ene support kodwa sasibhibhi silonda yena ngoba uyibhebhu namangisi base bebulale baqeda nya ngemhlalandlini icabinet yesiCetshwayo right abusa uDinuzulu ubusa kuphi ubusa esigodlweni sakhe emkhondweni kukuphi kusosuthu unina okamsweli unomvimbi wayesakhe isigodlo enyokeni isigodlo senyokeni sikhona manje sinondlunkulu Mkhize enyokeni isigodlo semkhosi ngoba atha amabutho kaZulu akha lesasigodlo lesiyana kwavela qhamuka inyoka yayinolake gawula hey abaleka amabutho agcine seyibambile ayishaya ibulala wathi kwamsweli cha kusenyokeni lapha isigodlo manje siphethe uNdlunkulu okamkhiza uNdlunkulu nompumelelo indlovukazi right into ubusile uDinuzulu umebusa uyibhebhu namangisi bamobilize bathi ngeke sivume ukuthi indodana kaCetshwayo ibuse ngokunethezeka ngani na ngoba uyise usenze inhlekisa sibe laughing stock emhlabeni jikelele ama records ehlulwe outside Europe ehlulwe sandwane ngeke nendodana fanele ithwale icala hayibo nangoke uDinuzulu seyabiza ubizwe show manje thiwa akuzoqulwa icala lakhe no ibhebhu hayibo uMalima was born waye ku center stage uyena impela umphehli wodlama olukhulu lapha uthi xolelanani bathiwa hayibo kwaZulu uma thelwana amanzi kusukelana ilala khunyelana umlotha into yenziwa umndeni leyo wena mlungu ngenaphi bathi Malima hayi uyibhebhu izezizwe angle umfabo omncane kababa wakho nani wathi uDinuzulu no yabo uyibhebhu aqonge lo mhlangano wasoshow bese kusuke imbozo elilodwa lasasele umsushwana kamfusi kamanyala mdletshe wathi ngeke sikhuleke nayibhebhu uDinuzulu ekhona ngesikhulekele inja nje intwana enkosi ekhona uyibhebhu wathi wofa kusawoti lawo magama akho mdletshe angabuli qaphela kanjalo lapho isilo uDinuzulu thiwa amehlo abhele phenduka igazi sibona ukuthi na lesi sihlalo lesi eselembe shiwe kumina ngoba unina okwamsweli ngesikhathi kuyoliwe etshaneni wambeletha wamteta imhlalo wathi Dinuzulu yona noyibhebhu uyibhebhu uhlula undabuko nje emsebenzini thiwa inkosi yensizwe thiwa yisitholela kwamsweli elenyisa eliguqile ukwenyisa inkonyane maseliqeda ukuncela seliguqile thiwa lenyisile asaqhubeki thiwa itholela kwamsweli elenyise liguqile ngubunini wambeletha okwamsweli kuyapi kuyetshaneni well it happened into enzekayo ke Magayi nabalaleli ithi isilo Dinuzulu se after ilento yaseshow sahamba sayakuphi
sawaceza sawucasha khona ngoba amangisi uyabona ukuthi asihlumeza kanjani yabo ayefuna nje yena siqo sakhe kumele lapho aceza angena emgedini yabo akanasigodlo ngaleso sikhathi usemncane uphose emgedeni uyabo yikho kuthiwa umakhipha imbila kulaleni nesixhotsheni hayi ume lapha bese ethi umsushwana cha Dinuzulu Silo ngisahamba ngekhaya ezibayeni ehluhlu entwathi phakathi kwentwathi nehluhlu nakhe ezibayeni uzosebayeni indletsheni ngisawobheka ngithi wayebhilidwa yabona idwaba eziphala yes eziphala yabo enikeza abafazi idwaba yabona yabo wayemerchant ethengisa ukuthi uyena wayenza idwaba umsushwana uyibhebha mbulala bese suka ke impi ke lapho 1888 lempi ke kuthiwa impi yakwaNdunu ngoba uDinuzulu wathi usubulala ubaba okugcina hayi nginawe shaqa yabo ukuhlumeza kwesiDinuzulu amangisi asebenzisa uyibhebhe as an agent ukubulala abantu ukubulala this person onegazi likaShaka kulwa nani nomuntu onegazi likaShaka unegazi lelembe Dinuzulu ayinqobeke impi yakwaNdunu 1888 bese amangisi ke ekhipha iorder amdingisa athi bhebhu siyakuthatha wena sokubeka phi kuJantoni John Dan enyoni Dinuzulu wena go to Sanele esiqhingini abantu ababeka so called rebels yabo babethatha befaka lesa siqhingi lesi eSanele ngoba noNapoleon Bonaparte yabo after Battle of Waterloo yabo wathathwa wafakwa lapha eSanele uDinuzulu isiloke akahambanga yedwa lapha wahamba nesigodlo sakhe wahamba nokwaqethuka uyihlazilo wamagwaza wahamba nokwantuzwa wamdlolosa uSlomo wahamba noyise bakhe abancane uNdabuko noShingana uNdabuko umntwana wamenya uShingana umntwana wasonkweni bamphelekeze 10 years wenzeni umntana enkosi isiDinuzulu sasenzeni uyise wahlula mangisa santwana bafuna ukuqeda nya Somtsewu Homel Motorsborn Sebheki Frere uGanet Wesley bebaningi bathi nje bafuna ukuqeda nya lomkhosi bakwaZulu right uDinuzulu afika ahlale lapha inkosi yami phethe bala phethe unini bambe nobani izwe nomaNkulumane kaSomaphuko wandwando uNdunankulu nomngamulo kaNzobo waNtombela wayekhona uNdabankulu kaLkhwazi owaNtombela naluzalo lwakhe eDentalton olukamngamulo kwaDabhazi kwaNongoma bakhona khona umntwana osenjikini la usomcuba kaMqondana kaJama eDlomodlomo khona mabhowa amasiphula kaMahamba bakhona la ababe izinsika befulathele befukamele isihlalo sobukhosi bakwaZulu isiloke masifika lapha nankosi yami hey sike sithola umntwana uSolomon nosaqala uDavid Nyawana kwaqethuka 1893 kuba uSolomon umqolajuba 1898 kwaba umntwana umshiyeni uqashwe esibhedlela watha eDwade ngoba umntwana magogo utholakale sekubuka lo into yenzeka udlwedlwe Harold Collins wayelokhu ekhale njalo ngoba the Collins family nangayichaza amakhaya lento yes iyona eyayikhala ukuthi yena justice is not done ngobukhosi bakwaZulu uyise kaDlwedlwe uBishop uLem Collins
William John Collins uyena wabhala ipetition wayela mathupha eNgilandi wacela iQueen ukuthi idedele lamakhosi awu2 inkosi yamaHlubi ulanga libalele kaMthimkhulu kaBhungane abuyela esigodlweni sakhe wabheka uZulu eMtshezi and then isilo uCetshwayo sahamba sawubonana neQueen to plead innocence yakhe uthi na okay mina I know uthi ngiprovoke ngathekiwe. It's not a provocation. I've been attacked. Yabo ku sovereignty yami yabo by the British. Right. Udlwedlwe Harold Collins enze ideal namangisi. Athi amangisi somdedela uDinuzulu eSt Helena. If sizo annexa sizogwinya iZululand. Angithi Natalia annexwa ngo1843. Yeah. Baphethe umpande ngaleso sikhathi. Yabo. Lonke leli kaMkhawu. Elawa Makhanya. Elamanganga. Elawa Bhengu. Elawa Cele. Yabo. Laba ngaphansi wani komangisi. Bathi somdedela uDinuzulu eSt Helena if esevuma ukuthi ku-annex iZululand ama conditions akhe udedelwe ngoba kwa-annexwe iZululand 1897 wadedelwa ngo1898 umebuye la ama conditions akhe ayebekelwe wona amangisi were unbearable. Wayeholelwa yiwona amangisi emholela imali encane noyibhebhu uyibhebhu phela walanda lapha enyoni wasekuthiwa wakhela isigodi ukuthi kobheka umthetho kwathi wena ibhebhu uzobheka umthetho uDinuzulu ahlaleke lapha nemkhondweni osuthu bese kusuka uBhambatha kaMancinza kaJange noKwaZulu ezuthi hayi silo sibuyile abantu bakwaZulu hayi uthi uDinuzulu wayechief yasoSuthu wayengonyama kubo uBhambatha wayesilweni wathi hey twasikhokha ukhanda mpondo la politics angithi kwaba khona iEndlobuwa war 1898 to 1902 yaphela ngepeace of Vereeniging kwasekuthiwa lempi ibe costly ishaya kakhulu emnothweni abantu abamnyama abayosebenza emaplazini noma emayini ilabor abantu bathi hayi sineyinkomo thina sifuyile siyokwenzani lapho kwasekuthiwa ke ukuze baye baba drawe to ilabor yabo bena lentela le politics awuBhambatha wathi mina ngeke nabantu bami sisesincane nje lapha between Great Town nomsingo Yes. yabo sawaZondi indle esibili waZondi yokuqala inadi esibili uBhambatha esithathu impumuzo sikayezo yesine noNgamlala yesihlanu Sentakhawu senza waZondi uBhambatha athi ngeke wasethi uDinuzulu ke ngoba uyayihlomisa ke mfoko kaMancinza hambe ekhagcana kageza indaka sithole ngicitha buchopho ke leyo wena uzokusiza Right. nomgwaqo nonqanqeqe kodwa wena isigodlo sakho silethe la umazuma mkaBhambatha wabasemkhontweni osuthu isigodlo sikaDinuzulu kholekile usiyekiwe nondaba yakhe ingane kaBhambatha yebo bacasha lapha hayibo ithini into isiDinuzulu sasidunguzela singesihle empilweni bese uBhambatha hayi ake ngiyolanda inyanga emsingo Malaza izoselaphi isilo Malaza kaMalaza Yes. uBhambatha seyihlomile vele seqala ukushisa amaplaza amabhunu wadubula amabhunu nayo amangisi kanye amabhunu amangisi shisa amaplaza awo nezitolo zawo nani yabo uBhambatha wanekhanda lihlaza eyaphambili angahleli enale spirit sokumobilize Yes. yabo good mobilizing right Shosho. kakhulu
endleleni esakhona uBhambathi amangisi bese counter actor propaganda yabona uyayazi na bese kuthi uBhambathi usefile ngoba kuzwakali ngaye kubonakala uthupha kanti ayimfuni bese kusukuma Zuma aye enkantolo emanje emahlabathini ayothi hey ngizwa kuthiwa nimbulela umyeni wami umlungu manje ngithi nimbulalele nimgqibele thukuthela emanje umlungu bisithi weMazuma usukaphi kade sikufuna wena nomyeni wakho basathi mina nomyeni wami nezingane sicashe lapha esigodleni loSuthu innocently akazi ukuthi implicate hey wena laphindele move Mazuma amangisa amlandeli abophisile uDinuzulu noMaNkulumane iqala ucashisa abashokobezi lento yenzeka uSigananda cashisa yini abalandeli baBhambathi okuthiwa abashokobezi yabo magerilla iphekelwa ikhulu amagerilla likathiwa Sanele leli amagerilla abashokobezi ukhumbula igcaba lembandadi yabo so into yenzeka ke siboshwe isilidinuzulu uBhambathi ayengafiki Holland inyanga wanelweza uBhambathi ukuthi isilo sasiboshwe nani nangiya sebheke eMozambique ePortuguese ngoba ithuna kaBhambathi liseswazini uBhambathi udlule emhlabeni ngo1967 wafihle eswazini hayibo abakwaZondi kwafika abantu eSwazini bezosho ukuthi hey nangu uBhambathi usekhotheme lapha ngaleso sikhathi okusethi apartheid babesaba kuzoba khona Oscar Zondi ngo2007 bayisukumela indaba kaBhambathi isilo Dinuzulu Magayi yes nabalaleli nababukeli ithi into icala lakhe lithethwe eMdlovana ngoba base ye uprising uthi uProfessor Jeff Guy irebellion kanti umenzi Jele maphalala sithi thina uprising wangona ama rebels kwabona uvile umbuso it's like a terrorist and a freedom fighter yabo so limgwebeka uDinuzulu iqala abameli aye nabo lapha kwakukhona WP Shriner kukhona uLbhembedu uKholenzo Harriet was very supportive inkosi kwacebe khulu umkhonto kaBizo yaba ufakazi eqaleni usikhabo bababhabhakazana sibiya wangena khona kodumezulu ebongisilo Dinuzulu umgwaqo wezulu umgwaqo isabelo uJothova kabheke efana emsebela impondo bizamile njeni ngabe zama inkobenzi esaba yabona yonke yes thank you Cele Inqonqodwani Yasha yes budam Inqonqodwani isilo Dinuzulu kwesigwetshweke 4 years 1908 and then with 1910 be Union of South Africa uLouis Botha abe prime minister oqala bese yena Dinuzulu ngiyakukhumbula usejele eNewcastle uyakhumbula ukuthi yena ngesikhathi ulwa noYibhebhe etshaneni yimina engakusiza even though amabhuna ayo 100 ayesefuna umhlaba awuthola ayise 800 yebo kwakhohlwa lokho wasembeka eplazini kuthiwa 8 cake farm eMiddelburg ngoba mangisi aobject la mgweba athi uDinuzulu umlethelani la kwaZulu ngoba izoqhubeka lento kaBhambathi kwaBhambathi asimtholi wasemthengela iplazi ke wathi wathengisa ngayo emdayisi yebo wahlala khona isilo Dinuzulu ke kwaseqhamuka uSeme Pixley kaIzaka Seme umkhwenyana uSeme wayeganwe indodakazi endala kaDinuzulu Pixley Harriet uDinuzulu uyi-honorary president yokuqala e-ANC 1912 ANC form eMangayi 8 January kwathiwa uDinuzulu wathiwa wathengisa ngayo akakwazi ukubala kwaba honorary president
uma Fukuzela John Langa libelele Dube wayengekho ezoversize yabo efunda wenza upresident weANC yasenje uma ebuya nje thatha into zakhe yabo so powerful abantu bakwazi yes so isilo ke sidunguzeleke shawa ama kidneys and then useme akhulume nelinye indiya le udokotela uGregory bese ama black Americans Magayi yes but George Pad noma uLiam Du Bois bodokotela bathi mlethe endinuzulu some lapha amangisa nqaba umnikeza ipassport bathi hayi thina lezi zinto siyashaya yabo uchronic yebo uzani imlethe isilo sagcina sikhotheme 18 October 1913 kwathengisa ngayo ithini into ithi isilo dinuzulu azange size ukuthole ukuphumula empilweni yaso singena namuntu siliswa amangisi esasazela kwezibhebhu nangu Bambatha la uBambatha elwela a justifiable cause on earth isidinuzulu namhlanje mhla 16 lapha waceza siyakhonjula uhulumeni wesifundazwe nesilo right asibanike ithuba Jele ababili abathathu nje abathi cha ngiyafisa nami ukugcwalisela la unceda agcine khona noma ngishaya ihlombe nje ngiyabonga wangikhumbuza yes Jele bakhona nje abantu yabona abavene bese bancane babe nokushayina avelele nje yabo nje uSteve Biko babe bancane uShaka yabo akasithathela ngumlaleli ngamabomu nje Jele Yasha Inqonqodwani sawubona sanibonani ngizamabhunu nawe mfowethu Magayi yebo baba khuluma nomqongeba la yebo ngobe yes ilamadoda lawa amabili engawazwanga kahle okuyiwona aletha umbiko osuthu ukuthi nangu umntwana lapha yana umama ngudinizulu seze wapheqa izithupha esengiyinkomo zakaMandlakazi bese ngibuzitshele ngithi ke ngabe ukuxabana kukazi bhebhu imangala madoda umakhoba nombhilingoto umakhoba kaMaphitha Makhoba kaMaphithi igama lakho umakhoba kaMaphitha kaMaphitha okay Maphitha kasuthi ya okay nombhilingo kaTokotoko kwaba isibongo obakwazulu waMandlakazi bonke bobabili akithi uTokotoko noMaphitha babelamana ngithi umbhilingo kaTokotoko nomakhoba kaMaphitha abakubona laba abakhanda bayisangale yebo ongelona iqiniso babeqhatha ngoba ingane iselapha kukhundla uManxumana yebo ophanyekweni yebo othi ingane esipheqa izithupha esengiyinkomo zakaMandlakazi kanti ingane yayikleza lapha phela ngithi umfana lo yebo yelusa nayo mana ke kukhona lapho kungididayo kanti obani laba abasha abapha ehlathini ephi enkandla engome ngoba ngizwa uthi ulokhuzana wafela entazinganeni le eSwazini ingome iwu2 khona ingome yakwaZondi bese bakhona ingome le yakithi between Nongoma neFriday yes uBambatha abalandeli bakhe ibona emome okay exactly amakhosi akithi lapha ngesikhathi amangisi ebaambusha ebadubula ibutho lika Duncan Mackenzie Natal Caribbeans unjombolwane kaHluma amathonsi uyena wathi ababasa umlilo behleli bekhempile emome usayo lapho usayo wayekhona uGodide indodana kaGodide yayikhona lapho nomfungela wamavumengana wayekhona uMangathi kaGodide umfumela wamavumengana wayekhona abantu abe prominent ababekhona lapho
ngoba kuthiwa emome so uPambatha wayesehambile kudala okay eseqile wathi Portuguese eMozambique wasuka uPambatha wayeswazini eludzizini idlize kaPambatha liseldzizini awu Jele ungikhothi 1967 mhlambe naye mhlambe wafa khona lapha mhlambe lapha ehlathini engoma lokuzana uPambatha no hayi uPambatha ubuze ngo1967 elithizini eswazini okay Oscar usanda kudlula nje emhlabeni nabanye abakaZondi ababe lapha ngo2007 sasikhona ikhuluma indaba kaPambatha lapha okugcina ke Jele khona futhi kungidida usebusa kanjani uSolomoni ekhona uDavid Unyawana ngoba uthi uyena inkosana ikanjena ke lento le isilo uDinuzulu sabona Unyawana uDavid ukuthi unekhanda elihlaza senze nje samnikeza inkomo sisaphila uNkulumana wacomplaina noNdabankulu walikwazi nomngamlo wanzo ukuthi wasuyidivide ingane kanje angithi uDavid Nyawana uzalo waqetha uwoma kwazi uSolomoni uzalo wantuzo kwamdlalosi uzalo ebukhosini bakwamdlalose lo thiphiwe ngenkulu okay ebukhosini bakwamdlalose lo wasabethena isilo uDinuzulu wathi hawu uyodla amahlahla lowo nange ngimnike inkomo lo uyodla amahlahla knowing very well ukuthi ifa eliningi likubani lukuSolomoni usayibhalile incwadi eyiwili yabo wayifaka la ebhantshini yakhe futhi ngoba akubanga nombango ngoba kwathi mikhishi incwadi angithi uNkulumane wayesembekile uDavid Nyawana useme nodlwelo Harold Collins bathi yena hey wakhathizwe nanga umuntu onencwadi ngempela yavula uDavid Nyawana azange acomplain wathi vele isandla sika baba lesi baba ngempela phela isigodlo ke manje post lesokuthiwa ke nakukade amathasa ngaphela akabhange sabusa sesiqanje lokuzana inkosi Solomoni uthi nakukade amathasa phela isigodlo sakhe nje uSolomoni leso okay hayi wadla amahlahla wathi baba wodla amahlahla lo ngoba ukuthi nazodla ubukhosi yebo hayi futhi ngiyabonga umlando mfethu yabona ngiyabonga nje hayi Inqonqodwani yes hayi naye nje umlaleli eqeda kuphuma ukulandela kwakhe kuyasijabulisa khomba ukuthi ulalele ngokuqondisisa epheli ke siyaqala ngeyibongo right akunhlithe nangomunye wejele usemsakazweni izwe sawan uzobona Magayi baba nje asibelele najele yebo ba ukhuluma noDonisani kuma ekhaya kithi kulapha kona ngoma kwaMandlakazi yebo mntungu cha jele lapha ngifuna ukuthola la kukhona into engingayitholanga kahle ukuthi inkosi umntwana uyiBhebhu yini yabaxabanisa noDinuzulu ngoba uyiBhebhu akaxabananga nenkosi uCetshwayo uyena owalwa mawukhumbula eSandlwane benoyise uMaphithi yini yamxabanisa noDinuzulu ukuze kufike kulezi zinto zonke ezibalwayo yasetshanini yasemsebe yaseyanqathu yonke lezi yini le yabaxabanisa ngifuna nje ukuthola lapho baxatshaniswa yini ngoba khona into eyihamba emakhulunywa lomlando base ngathithi uyiBhebhu wayengumdayisi kodwa umulandele ekuqaleni uyiBhebhu kwakuyiqhawe lenkosi uCetshwayo angazi babe ngabangani abakhulu uCetshwayo noyiBhebhu abakhulu imake imake ile nje uyiBhebhu noCetshwayo babedla okuhambe olulodwa kwaqhikazi iquthu labo lalilodwa iquthu nogula labo lalilodwa kuyimboza leli uCetshwayo uyiBhebhu kumxhapha umntwana Magasa uyiBhebhu ngesikhathi uDinuzulu ethathwa uCetshwayo ethathwa umntwana osegazini mabhekeshile wathi uCetshwayo miseni kwaMandlakazi ngoba undabuko umfowethu akayibulala ingane yami nomnyamana babethembana ngaleso sikhathi yangisho ngithini babethembana kwasuka laba bantu bakwaMandlakazi ebengikhuluma ngabo umbhilingo kaDokotoko nomakhoba kwaMaphithi bahamba bayo isilasikha ngithi
bayothola usuthu nansi inkinga uDinuzulu sepheqe ithupha lapha kukhundlase enkungwini usenge inkomo zakhona yabambana ke emsebe impi angithi undabuko wayesehamba namabutho beyolanda uDinuzulu uyibhebhe wathi ngeke umdedele uDinuzulu ngoba instruction ithole enkosini 2 abantu abalobe umxhantela uMelmouth Osborne amangisi amangisi athi ngoba Zulu uCetshwayo engekho la ngeniphinde nimbone umuntu esifuna umbeka abe yisilo uyibhebhu ushamangisi yebo uyibhebhu naye uyibhebhu babengafundile inkosi yami asimthethelele lapha uyibhebhu uma efika lapha waye instructor kuthiwa uyabona uCetshwayo ngoba esefikile la nani yonke into kwaba ne-third force kwaba khona abamandlakazi abadunga lento kwaba khona amangisi afika idunga noJantoni njalo Jonathan ungamiyeki noDemoba yebo namakhalada kwadali lapha kwaNongoma ngithi impela nakwanansi awunanzi phezulu lapha phezulu anezwe yebo yabona bonke ke lento le ubuxhoki enkulu namangisi yamba kanjalo ke into hayi sengiyitholile Jele ngoba mina ngizalwa khona lapha kulabo bakatokotoko sengiyitholile abakatokotoko phela banikezwa iWest yes bonga bonke lapha kwaMasusimpisi sengiyitholile ya khona ke baba uphileke mnumzane uphile baba ngiyabonga kakhulu umsebenzi wakho bafuna. Thank you. Right. Ilulu iqondile Jele kwenziwa njani 0604807164. Yasha Inqonqodwani eMalawi asemthathe Jele nangu sengenini. Sawona. Sawona Magayi. Baba nje. Ngiyaphila. Singezwe kwena baba. Ngiyaphila ukukhuluma nomfowakhe. Yes babukasi. Mina into engibongelayo ubaba uDinuzulu kungabe mhlambe akukhulunywa ngaye noma ngabe mhlambe umkhosi bakhe mhlambe avukanga kwaphambili uma ukuthi afika ushebu Nkawu wemvelo ngoba lapha kwehlabelelo sakhe eshoyo esibizayo uyaphinje mtakashomoya umtakadinuzulu lalo udumela umuthushe basiyanga mhlawumbe ngabe ukhosi lokho ngaphandle ngahamba manje nje bafa yilo ukusho ukuthi ngajabule ukuthi kukhulume nje kanti still ulotshiwe ukuthi eshabela sima kungaletha kulungile siyabonga ema uSolomon kaDinuzulu uthathe indodakazi kaShembe uZondi womunye ondlunkulu basesigodini lapha udadewabo kaJohannes Shembe Magayi ngitethela ndoda asithathe namagcina Jele ngamabombo ngitethela ndoda usemsakazweni sabona Magayi njani Magayi sikhona bot ngibonga wena uJele bese uthahamba ngithemena weJele ngicabanga mhlambe yezwe ngathi impela bhambathi ayibelanga lapha ngabo ngamshela asensuku masizowela suku ngoba ngiyibona ichusana lapho isishana isikabhambathi ima yabona ke yalwa ke lapho ima impela bhambacha yayispread all over uyabona lapha na ukhuluma ngemiza kwagcwensa ngithi ensuku ngakathi masinyukela ngagcwele yabona nangumeseni kaMuso kwaQwabe nangundlovu kaThimuni balimpi kaBhambatha wona amakhosi ke yabo alapha lapho yebo khona ilento le engizokunikeza yona thatha i-email address yami ethi maphumulo uprising okay hayi ngizokwenza emsakazweni okay sure kulungile siyabonga kakhulu baba Magayi ngo next month April sicela ngiyibonga zazi sibuye ibongweni kodwa nje soqala ke lezi evele eswazini okay omabuza oshabalala sizokwenza kanjani konje Jele noma basazoqhubeka bak-emailele noma sizokhetha kanjani no ilento le ukuthi baningi abafuna lezi idabuke eswazini okay asiqale ngabo kulungile khabo ma sidlaphi inyama wena ufuna yebo bye Jele ya
siyabonga kakhulu azimshaya zamqalaza emanzi ehlobane right lapho